Pozdrav svima! Mene znate vjerovatno s interneta kao Suzanu Sab, odnosno bez lažne skromnosti osobu koja je najviše doprinijela normalizaciji života ukoliko ste na bezglutenskoj dijeti. Ovaj video sada snimam u svojoj radnji dosta dugo vremena nakon mog iskustva sa podobnikom, iz razloga što videe koje sam snimala ispred njihove bolnice nisu baš najbolji i bilo je dosta pacijenata i kupaca koji su ulazili mi u video. Odlučila sam se snimiti ovaj uvod iz početka. Kad su ljudi primijetili da sam trudna, počeli su sa pitanjima hoćeš se hraniti u bolnici, da li ćeš nositi svoju hranu, da li ćeš podnijeti bezglutenski kruh. I kakva je situacija kod nas u bolnicama, da li sam se raspitala vezano za striktnu bezglutensku dijetu. A oni koji mene znaju preko interneta godinama znaju da zapravo ja previše i ne pričam o svom privatnom životu, pogotovo ne o ljudima koji čine moju svakodnevnicu, iako sam zaista prisutna na internetu 24 sata na dan. Moj susjed koji tu u blizini ima privatno također školu, on mi je rekao da je njegova gospođa bila u podobnika i baš mi je rekao da oni imaju taj individualni pristup prema pacijentima, između ostalog da se brinu o prehrani. Tako da sam se ja zainteresirala odmah za tu njihovu priču. Podobnik ima dane kao virtualnih vrata, ali isto tako evo, sada su počeli ponovo primati osobe koje su zainteresirane vidjeti kako funkcionira njihov sustav. Ja mislim jedanput mjesečno. Prijavite se e-mailom i jednom takvom eventu prisustvuje. I ja sam se priključila na event i baš prezentaciju radila liječnica koja me primila kao pacijenta u bolnicu, doktorica Petra. Ona je između ostalog spomenula da imaju taj individualni pristup prema pacijentima, brinu se o njihovoj prehrani uzimajući u obzir alergene. Ja sam se odmah zainteresirala, napisala sam im e-mail i oni su mi obavijestili da moram doći, ukoliko planiram roditi kod njih, na prvi kontrolni pregled do 35. tjedna trudnoće. Tako da sam se ja iz Splita, bez obzira na sezonu i na silan posao koji sam tada imala, ipak uputila u Zagreb, obzirom na tu ozbiljnost u pristupu pacijentima koji su oni imali i koji su oni nekako uspjeli isprezentirati e-mailom prema meni. Put kad sam došla kod njih napravili su kao informativni razgovor sa mnom gdje su me pitali iz kojih razloga ne jedem nešto, da li imam medicinsku dokumentaciju za to, da li u obitelji imaju recimo takve probleme, da li imam iskustva ukoliko recimo dođe do neke pogreške u prehrani i tako dalje. Baš su se raspitivali o mom slučaju, napravili kao jednu dokumentaciju i kasnije u skladu s tim su napravili i moj jelovnik. Evo, kako će to kasnije izgledati vidjet ćemo, snimit ću vam korak po korak kako izgledaju ta jela i zamolit ću njihovu glavnu sestru koja se raspitivala o mom slučaju i sve to bilježila da vam rekne par riječi kako to kod njih izgleda. Ja sam iskreno prezadovoljna bila u tom njihovom pristupu o pacijentima jer sve što rade na način da ne osjetite nikakav stres, da se osjećate dobro. Sad je već 4. put da ja dolazim kod njih i svaki put mi nekako super simpatično i drago mi ih je vidjeti i svi su nekako veseli i kad dođete kod njih i vi se opustite. Evo, i nadam se da će moje iskustvo do kraja biti jednako tako pozitivno, onako kako je bilo na početku. Evo, to je to za sada. Are you excited? Znači 6:30 i idem ranije. We have to go full.
I evo, krenuli smo. Budući da smo na kraju odabrali dogovoreni porod prema preporuci liječnika, što sam se apsolutno usuglasila, stigli smo po rasporedu ovdje u bolnicu. Po rasporedu je najranije za ovaj dan. Apartman je na prvi doživljaj kada dođete nekako velik, topao, udoban i uredan. Sve su nekako tople boje, tako da se osjećate ugodno, toplo i dobrodošlo. Sve ovo samo za jednu osobu. Tako pratili smo bebu sve vrijeme do poroda. Ja sam iskoristila vrijeme da se napokon malo odmorim, pa sam si upalila Netflix. Dok sam ja čekala, moja pratnja, odnosno muž, dobio je na dan poroda svoj obrok. Vaša pratnja može ostati sa vama u apartmanu, imate cjenik na njihovoj web stranici. Moj muž nije ostao jer je Kajen s nama, tako da neko mi mora čuvati pasića izvan bolnice. Možete jedan telefon ponijeti u salu za porod. Evo samo mali pogled kako je porod protekao. Ja sam bila budna, naravno pod anestezijom. Sve je moderno, pristup djelatnika apsolutno transparentan, predragi su i pristupačni. Ja sam odmah kliknula stvarno na prvu na njih. Krenuli smo isti dan nakon poroda od najlaganijeg prvog jela. Jelo nazovimo prilagođeno, što zbog operacije, što zbog mojih natečenih crijeva i ostalih u ovom trenutku zdravstvenih problema. Evo, sljedeće jelo je fina povrtna juhica. Znači, drugi dan da smo ovdje i uskoro nam dolazi doručak. Sve super sa bebom, također i sa mnom napokon. Nemam više problema toliko sa vodom, nisam tako. Evo ga, sada je 6:20, a je u Zagrebu totalni mrak. Vjerujem da su u Splitu već se sve ptice probudile. Moj prvi pravi doručak. Ako ste na normalnoj prehrani, onda dobivate švedski stol. Meni dolazi po narudžbi, ja sam znala da će mi doći mjeseci. Ovdje vidite i sir, argetu, maslac. I stigla mi je napokon prava kava. Oni su skuhali tursku kavu za mene. Znači, mislim da se sa njihovom uslugom ništa ne može mjeriti. Doslovno vas posjećuju jučer. Nakon operacije posjećivali smo svakih pola sata razne liječnici i sestre. A danas, iako nije bilo potrebe, i da je sestra jednom stop bila tu i provjeravao da je sve u redu. Neće snimiti. Može, bio bi super. Jesmo dobro inače? Da, jesam. Hvala. Dobro. Ajde, vidimo se. Imala sam otvorena vrata pa sam došla. Kako je prošlo? Na poslu. Dobro, super. Pogledajte vi evo kako je meni servirano i kako mi je stiglo. Znači, tu imamo juhicu i svaki put mi dolaze drugačije juhice. Ovo je sa rezancima bezglutenskim i temeljcem i čini mi se mrkva. Onda imam meso, znači lešo, umak, povrće. I imam pitu.
Dan je 3, kako sam ovdje. Stvari koje smo na početku bili dogovorili vezano uz porod i vezano uz jelovnik i vezano uz sve se zapravo izmijenilo kako je izmijenilo moje zdravstveno stanje, ali sada je sve super. Iskreno, mislila sam snimiti video samo na temu prehrane, ali moje osobno iskustvo ovdje sa njima je stvarno prekrasno, tako da ću se osvrnuti malo i na njihovu uslugu. Kada uđete u njihovu bolnicu, znači imaju tri zgrade. Jedna je ginekologija, porodilište i apartmani, ja mislim. Znači kad uđete u zgradu, onda vas primi jedna sestra, pa vas informira o nečemu druga, smjesti vas treća, pa onda idete liječniku, pa završite onda sa četvrtom. Sve vaše podatke vode u računalu, tako da nema nikakve potrebe za papirima, a sve vaše rezultate šalju vam e-mailom, tako da imate i u digitalnom obliku, neće se zakupiti apsolutno nigdje, a ono što im treba oni kopiraju i vrate vam originale, tako da su apsolutno organizirani. I svaki sljedeći put kad sam ja dolazila, pitali su me pitanje kao da li sam promijenila adresu, da li je muž promijenio broj telefona, da li je se nešto drugo promijenilo, osim pitanja vezanih uz vaše zdravlje. Uglavnom, znači ja sam došla iz Splita malo više od 2 tjedna prije poroda, planiranog poroda, i ovdje smo uzeli apartman i došla sam malo ranije zapravo u Zagreb da se odmorim od ljeta, ali beba je došla isto tako malo ranije, tako da je to bila skroz dobra odluka. Kad sam došla ovdje, on su odmah krenuli sa detaljnim pretragama. Znači ja sam donijela pretrage iz Splita koje su mi rekli, ali doktorica je uočila neke anomalije i onda smo to više istraživali i tako da evo u međuvremenu nevezano znači uz moju tu bezglutensku prehranu, ispričavam se, i sve ostalo, pojavile se neke druge stvari na koje sam trebala ozbiljno povesti računa. I evo, tako da mogu vam reći da zaista da kraju je sve završilo super. Završilo malo drugačije, odnosno puno drugačije nego što sam planirala. Za snimanje ovog videa, pošto je njihovim prostorijama i pošto je ovo ipak bolnica i zdravstvena institucija, onda sam pitala znači njihovo dopuštenje i glavnu sestru koju ćete upoznati u kasnijem videu, i sam tako tražila dopuštenje da je snimim, jer je nekako drugačije kad vam neko prepričava svoje iskustvo sa njima i drugačije kad ih poslušate zaista kako to zvuči od njih. Isto tako posjeću vas sestre, znači prvu noć nakon operacije, obilazili su me, ja mislim, skoro svakih pola sata ili je do sat vremena, uvijek je neko tu bio i provjeravali su vas, kako se osjećate, beba može biti stalno sa vama ili ako vi spavate, umorni ste, boli vas i ne znam što, onda šalju bebu. Prije nego što daju bilo kakve znači lijekove i način na koji će se hraniti beba, apsolutno vas o svemu informiraju. Ovdje mi je sada malo udaljen ovaj jedan dokument, ali on vam pokaže znači kako se beba previja, kako koristite izdajalicu, kako hranite bebu na bočicu, kako se beba doji, kako se njeguje bebina koža i slične stvari. U biti, ja sam u Splitu išla na hrpu nekih tečajeva cijelo vrijeme iz radoznalosti, tako da mi nije prvi put da vidim to, ali jeste ovaj prvi put uživo na bebi, a ne na lutke. Ali oni su skroz strpljivi i nekako veseli, imaju i mladi i reći ću stariji, odnosno iskusniji tim,
tako da su nekako izmiješani i dolaze vama u sobu. Uvijek su raspoloženi za razgovarati i tako dalje. Evo sada gledam ovu jabuku, koja je, znači, ovo hrana koja mi dođe za stol dođe pokrivena, a ovo što su pripremili odmah za jesti dođe ovako, tako da izgleda da je oprano. I evo, to mi je skroz super. Strane. Hoće, hvala. Sa mnom će sada razgovarati viša medicinska sestra Tea Kalafatić o bezglutenskoj prehrani u njihovoj bolnici, pa evo da poslušate šta ona ima za reći. Želim istaknuti da u principu vodimo se prehrambenim navikama naših rodilja, da li jedu po halalu, vegansku, vegetarijansku, organsku ili neke medicinske indikacije, da li žučna dijeta, želučana, celijakija, neke alergije, intolerancije na laktozu, na gluten, na jaja. Ukoliko je riječ o medicinskoj bezglutenskoj dijeti, radimo po našem bolničkom protokolu. Imamo izdvojenu kuhinju sa svim inventarom i osobu zaduženu samo za pripremu bezglutenskih jela. Trudimo se da bezglutenska prehrana bude svakako sigurna za pacijenta, nutritivno, bogata, kvalitetna, ali naravno i ukusna. Vodimo brigu o njihovom trenutačnom zdravstvenom stanju. Da li ta prehrana mora sadržavati više proteina, više vlakana, da li to mora biti neslana dijeta. Znači, ovisi o samom zdravstvenom stanju rodilje u tom trenutku. Hvala. Hvala. Nažalost, sve više pacijenata, općenito govoreći, u potrebi je za individualnim pristupom, što uključuje prehranu. Mi u Podobniku smo organizirani tako da na svu sreću to našim pacijentima možemo i osigurati. Po kvaliteti tog individualnog pristupa sigurno smo i široko prepoznati. Ne mogu govoriti o broju pacijenata sa celijakijom, ali mogu reći da je velik broj u potrebi za prilagođenom prehranom. Evo danas ponovo prilagođeni jelovnik, izgledam skroz loše, zato što očekivala sam da će biti sve u redu i onda ipak su mi nalazi bili drugačije od onoga što sam očekivala, tako da evo moram prolongirati odlazak u Split. Ne tako puno, ne ništa previše, koliko je to postalo previše za mene. Uglavnom, dobivam prilagođeni jelovnik, to je ono što ćete vidjeti ili ste vidjeli, zavisi kako bude smontirano u ovaj video. Znači, jelovnik koji oni naprave na početku i koji vi odobrite, kasnije se može promijeniti opet u suradnji sa vama i vašom terapijom. Tako da evo, ja sam dobila sada prilagođeno jelo. Ovdje imamo jednu ciklicu i imamo njoki. Ne znam da je ovo pilet, da moram probati, ili su kozice. Lijepo miriše, pa ja ne mogu po mirisu vidjeti što je u pitanju. Evo danas izgleda dan je mirniji za mene. Pogledajte šta sam dobila. Znači omlet sa sirom, humus, šunkica, je putarić i kutiju sa keksima koja danas može ostati ovdje. Transfuzija je dobro prošla, tako da nemam sad tu nekih posljedica i evo mogu se vratiti normalno je prehrani. Danas za ručak. Znači ovdje imamo radiće sa krumpir salatom, onda imamo riblje štapiće, desert, fina juhica od, ja mislim, brokolica, moram probati, ali pa ćemo vidjeti. I imam umak, svježe voće, sokiće i tako dalje. I ovu malu bebu za desert. Za večeru sam ovaj put dobila
bezglutenski makaroni sa tunjevinom i u umaku od rajčice. Pogledajte kako je se njihov šef potrudio i to sad lijepo prezentirao. Izgleda prekrasno. Kao i uvijek dolazi mi na pladnju zatvoreno, tako da sestra ovo otvori predamnom. Jela su masivna i ogromna, zaista za mušku odraslu osobu. Meni bude uvijek problem pojesti, ali evo trudim se pojesti radi općeg stanja zdravlja. Evo idem ja sada jesti, pa vam se javim nakon drugog jela. Znači ovdje se apsolutno drži do higijene. Primijetila sam kroz ovih nekoliko dana da su organizirani, pa organizirano vam dolaze čistiti toalet, pa onda čistiti prašinu, ali čisti prašinu i ne znam, ajmo reći, dezinficirati sa apsolutno svega. Sa pale svjetla do vrata, svih tih površina, TV-a, odnosno ovih nekih stolića. U sobi imate Smart TV, tako da možete se spojiti na Prime, na Netflix, a možete i uključiti glazbu ili meditaciju, nešto tako. Imam znači ovdje soundbar. Soba je naravno privatna za svakog pacijenta i rekli su mi da su na ovaj dan baš bili popunjeni apsolutno, znači do kraja, tako da evo, vjerujem da ljudi općenito imaju zaista dobro iskustvo sa njima i ono skroz super i da je bilo super i da se ja isto tako odlično osjećam, tako da mi je dobro. Što sam još mislila reći, komunikacija sa njima je skroz isto tako jednostavna i ne trebate, ne znam, tražiti milion brojeva, uvijek se neko javi. Znači za pacijente imaju otvorenu liniju, hitan broj na koji se neko javlja, tako ako ste kući, ako imate neku terapiju, pratite neko stanje, kao što sam ja, onda u slučaju promjene možete ih kontaktirati, osim što možete naravno doći telefonom. Recimo ja sam privatno išla radila neke laboratorijske nalaze i to sam im poslala e-mailom i doktorica mi je stvarno nevjerojatno brzinom svaki put poslala odgovor, što je mene iznenadilo, ili recimo poslala me je na razgovore i onda mi je dala svoje mišljenje. Kada dobijete neku terapiju, pregled ili nešto tako, onda oni to detaljno skroz ispišu, znači ne u crticama, nešto tako, već napišu kompletno pismo i napišu preporuke i onda bude na vama da li ćete se vi tih preporuka držati ili ne. I kada dogovorite porod, kada dogovorite vrstu poroda, kada znači definirate tamo da li želite da beba dobije vitamin K ili ne želite, kako želite da se beba hrani, da li želite znači vakcinu, ne želite i sve to skupa. On to provjera još nekoliko puta i za kraj oni upišu bebu u Zagreb, a vi ste dužni znači otići u roku mjesec dana i upisati bebi ime. I eto, to vam to. Ispod možete pisati pitanja koja vas zanimaju. Ja sam zamislila ovaj video da bude više u stilu moje iskustvo sa njihovom prehranom, budući da se sa time najviše bavim na društvenim mrežama. Tako da, evo, u ostatku videa ću se posvetiti, kako sam rekla, moj se jelovnik mijenjao vremenom, jer nisam mogla konzumirati ono što su mi predložili, što bi bilo u normalnom stanju, hajmo reći najzdravije za mene. Tako da evo, to smo mijenjali i ja sam stvarno zadovoljna. Osjećam da idem čitava kući i to je super. Zaboravili smo termosić ponijeti, tako da može sada negdje po Zagrebu u ravnu zoru pokušala naći termosić koji ćemo pripremiti
vodu zagrijati, a već su mi pripremili hranu za bebicu, iako smo mi kupili istu, ali oni su to izmjerili i stavili, tako da nećemo imati problema u putu. Da, doćemo kući. Jedno čekam doći kući, stvarno se veselim prijateljima i svima ostalima. Čiji si ti Mišu? Ti nisi mogao dolaziti u bolnicu. Prava šteta.